friend na Nhyira to auto so me no just so my ma. But I see many sunti I made me 20 years here. My year dear. Sabe ma won pre when Nsem wo just so. Ombetimi afa omonto ma pay fra. No my pay but I be ama motimi asu adwuma. Me wade pam for hotire ye tibo. Di obi ape bia no. Omra me su adwuma bi apeso su bi wo just so. Medama me fe so ase said the bia bibia me bia o time echi because ma me fe so afa ma ato ne ho so obeboa ma e wo ye yie diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo bajo so na omo be kire tete wonuane omo ma ya be noa se de esi ye tete ho ye nuane ye na ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no ye sua ye na ye jai emrofo fried rice midi ye de ye tete wonuane no medam ase nyame nhira mo efa konya ye so no madam ikum so ase na na je nimbo atintu nsuo mo yene nyame nhira o so time ye frame na Nhyira to auto so me no just so my ma but I see many sunti abi e champion ya na do ba na mo kata ti na me ko me ba Ghana na pa jema se o me na kata wa ti ma ba na so hi na me akasa ti no de na ma ba na mo ko ta me ba na nke se bi do ti o ti be do ye na me ba no kan ni mu nya se ye fifi ma me so o ma le ha ma me ma ye o be se na o che ma me ye na o ma fi go ye bi go ye na la se bi di wa na se na ka no ta mo so se bi so fi go ye no but go ni se ni ska be ni na boy di ne chi se ka me wa na ko mo na ko chance ono jiska di ko diska maybe do no go go na sa me na so no gan because police station we ask police station say court case omo see civil cases dey 18 omo team in the case tino the court terms omo fi ana ko me daddy na be issue or so ko ana pa na say nko see ya dey na ni the case be e tin ko na ko issue wa fi ba wa e o ka say ka 7 days as an issue but ko issue fi ba wa na be ko e ko e na omo chura se ko du ana pa ni na friend so omo ko chura manu ase na si menya iska omo ko chi no e do ya na ko she menya so college ndi o si bi ntimi no ti ko fi na ko bo pa se fi ba wa ni ti am ma e case ni dia o so ba ko minister bi a meeting na sa ko na se de police wa ko fa o so ba Friday na by any chin. We do ya any chin here. Nyamia da Roma so me ba am bo wa ne ye yi na. What did you say? My dear Adunu Nsem. Ahe na ofri ebae. Me pato me free nyina hine na ebae. Ahe na ofri ebae. Pashan. Akwasi wasem no ano odin pa. Menko amitia enye yi na empenise sabio enye ba ko fotrim ene nyansa wo. Na edru baabi na asem beto dwase nso a ye enyansafo ne nimdifo mo akira omunim nyansa che na ye di adom bi na apagya besia na omso do madwenkyere ene omo bibi omo nom de atayachi na twumedi na twi akonkai Mamenka ahwefo ene atiefo nyina se ohwe o Spiritus TV eno ewo multi TV adakadum ukɔhwe mu ho abehu Spiritus TV twumadi etwagu sada ena ko Facebook abefo tintan abeso ne yefre no animu enwoma no a ehon so ko abehu Nhyira 104.5 ewo sebe ye bai no ho broni beka se ye wo no ho na wahwe epi ewo YouTube eno so obehu obe search ya Nhyira TV na ohwebi radio so 104.5 FM ana wo ha ene na ina chiripo enum kasa fidi ena otim so mfoko fijima ko nani menema betwafo nyina ayekrado ha opoku achiman dodo na afre jaman so ofia sana Steven akwesi buafo dodo na afre na mansa buafo Emmanuel akwesi buafo ono so ofia Odifo Joseph Mensa akwapa no kwafo enso ewa ha DJ Don Rich
na ti kɔtenten sa no ma ɔhram ɔnso ɛwofia ha ɔboadeɛ ne nam Crawford demo na TV ahodo yɛhwɛ so me nso yɛfrɛ me Paul Apia Jima aka Kofi Jima anko ɛna me nso meti atwam Paul Jima no mabom pɔtwe me brofo din pa de ne de Paul Apia na abufuo nti ɛna me yi Paul Apia de free me so na aka Paul na de Jima na bedwon ɛsɛm de ne nam saa yɛn konkɔ twen komo menua nsɛm na de nam no ano ɔte pa ɛde na asie me pacho de asie ne sɛ mi swano na mi hu sɛ nyoma bi nkoye na mi busa me moda sɛ na adan fie de na wo fie no so na me papa wo bosom wo fie na wo sesa abosom no akutugu yansa na wo kɔ ne krechi na me sɛ na asɛm we de ano ɔde ama free sada no ko na me hu me life ye me dana adwoa me ntimi da na obi ni mabeda me ni me beda sana ade chia bo se na maye basa na me hu nam me hu sisi mu nsi nti esa na ade kron se hante me se me nkonom nsa na dana me nsa no ti me num nsa sa aduru me bia no ma paba ne chese akan ka sɛ mu no sɛ ebi ensa na yɛmfa sɛ bosome mmienu bi na wakɔnom bi dia onom sa na mmom sɛ nsa no ɛyɛ ɔde na de bi atare na yɛnka sɛ menom sa na owe na kyese gyawa sawe jama sawe ye ti so na awe nsa me wensa sa nti wo ho na bamu na de kona bamu wo se unku hu ana wonni hu awuse na awre ho ahyem so sa na afi so me sa da ho na me so dae na me ware wo sunsum me ware oba wo sunsum na me de kawa ehye no oba kokko sa me nim no wona me de kawa ehye no wo sunsum no mo ye twa ehye no mo bo mu nsem papa o mo so yiri nie ade chi a na esa na ma awre ho ahyem so sa nti bane sa na me ye madwen se sa de a me gimi kra firi me nsem tim ko fa duro no mo ye na me koda hospital na me anye ejime tim me da so tiase na be 2018 mu nyoma ne na sa tikɔ nti ma me sa eba ebra oruma duro no ewie no ene ma ne nyina sa tikɔ ye ema me sa ba me normal wine na normal position yes afi na ensa no ne de na timani so tim gente be 2019 mu ebe wie 2020 mu na de na sa start eseba mu da ho no ma me nkwa na me danti se we sa na mu so bi ebie pono sana na me pese ka me sorry sonimu na so esa na me ntimi na me da ho no sana me homete na ka me ya nka me pese ka me nya ho de na ka me soni pa no so ntimi so amuntum achimi aka na tese why titriti na se ni pa no so oba na ka me pese me sorry na ka me sonimu so na mabumobu no aye bo abaye me de me pa nti o ye wi a mitimi da ho na me susa ede na ya no ba be wo oba no ni mabeda no ko oba ko no ne wa no dahe no mo hu no ne yobia ene ne tebia ene na bosu atisei oba kokko a wo fom pa no so fe ne tososo no so fe ne tososo yi nti bo se bo anu mo de kawana ma mo se me function na me de mo da kwhye ne nsa anu mo da hye no mo bo mu se papa no mo twa hia no se yi o mo bo aje so yes so we ya o fina no o fi we ba cho da bi and the mu ba ya na esa so na ma menuma nti ma me eze ese de ene sade a me de me ho ba ya yi kakra nti me kosu adwuma no me pon me na me se sade ene me sua driving me so na driving adwuma o mani so kaka nti me ya wo sika ntomi nsam no sisi na ahye me nya ba 20 cedis a wo se sisi na sika na ahye ya no se na masa nu so na de na sika ye kura me sisi a ase unya sika be se ya obo wa mitimi nya be sika ma nya kosra na 2 million me nya 3 million krada mitimi ya ju so be Ewiase adwuma be na akosua multi TV bo and the mon charge 2 million me pacho da bi eno mitimi ya kakra senti eno me ya na me toto me de koma bla na o me se won kire me kan ntimi ya na me da koma no me ya nya sa e come say see anisima
medi so me eti sebe abrante te se wa otiwe usika wanya kosro pa 2 million mbacha 2.5 yes super and kwa nchena mahu be yes kan sa fa na nya 2.5 me adwuma na me kan me ye na me sesa da me toto kakra sa de me di koshishe me no mu osuso yi na me di sika no wewrum de ho no matoda bibitimi kam se minkubu ani me se da bi minmu ani sa na me ya na mu so yesi de manya 2.5 dia ne me sa de aka na me pe lances na kam tutu sika sa na kam nya lances na kam pe ka twin so ma se ma fight ya ese me no tie se obusa me 100 cities from me nyamo 50 cities me do nyame me nyamo ofa oyere mpacho dabi wa wareda mpacho dabi wa twempranda mpacho hani ede na no emprani jaye menene tnai menene me fan na menene te no ba me hono me sumtimi kono na afi edurumre bi na ade a wo ye na me ntia sentimi ko busa na o sia na buofu me so esa na me kra ho na me ka chese sadia mintimi ni nto aso bio no ko fa odi fifa are areho wo mu ana fifa chai se obi o be se mi hu se obi ehun eye no bibi kito bana se bia bibi obi hu kire no pe menya hu pa na me kra ho afi na adami na se me ka se nka how no na nka e ba ni pan so na emra me so afi aya na attempts no nyoma ha me pa se obi hu kire no pe ase ne bi pese me na me buo ni pa no so na ahmodin ni ho sa na ya sa na me kra ho na masa se tin so sa na ehem den pa na utumi fa duro no me tie ne ba ya se e ma o fa duro se me da no ne me be da sa na ade chia na fe na ade na sa se numsa na fa twitwa oro ho so ndi esa me no numsa na o se dinho adu afi dinho gu kura na ka firi o kra se firi abrantie o si so na o bibi sa ne de ni ka kuhu sa na me ni se me ko fa duro no e ko no ye no na nyame bo ono wangu mangu ene o hwe duro na no nya den ebi paracetamol na ho no bebli na no ono mposia senka antiase ashiura domudi shiura na mekofa no me atie for mami misa sebe empredus ase ho kire na okono duro na wuwa na asana se o konso hwebim o kwa benedie bim na bibi o se ho akonfudu hu awu na utu hu awu na asana eye emuaya ye de masa de epia na sabe o adwuma bim na ye ta wani enti ujaya adwuma no a na anytime na saya na baabi abekọ bia bonsam ho enti ne be ya o baabi a mi oni na trem onso no amoni asene kakra o fa akọ asole ibosa me kwa sorry me ko presby me ko presby ana afi mi saja ye na me ba Pentecost quotation be pa na ni wa kwa sorry mfi say oh ma kwa sorry ano de me pa cha mintimi ba ye say free 19 ni mu ade ne start here na sa na ma soro ko asai ba sa anti yewra 2020 mi ko ade nyensi asoro de because me sha asoro de man obo ye pese oka quotation ba ko pa edawa kumem ekire ebia na ne ono beda na ba na aka kire no ebia na wate wase adwane nyankopon asem be pa na edawa kumem quotation back. Open the car de chem kakrana. Say. Unim quotation bia. O quotation de mi. Oh. There now. Yetio. Then quotation. Never show it. Quotation madokro. Ai. There. Because I babru mu asem na oka babru mu asem quotation America anti ba ko na afi yanko ye
ayofo ne atiefo ye nua be men oyanyamsum ni etimi ye no so hwahwe se ne gidie no wo sora ana se wo fem a etimi so wonka quotation baako enkire ye nyina na yenso ye fantu ye trim na ye mfa ne se bia na honhom ne dana ba no se wo ka quotation baako a memma biu saa na mai no nti quotation be na onka quotation be na anim of ayetio Goliath nguma Ephesians chapter 4 verse 19 wase na menyankopon ba ye de hiam na Ephesians chapter 4 verse 19 Ephesians chapter 4 verse 19 Ephesians of nguma 3 and 9 4:19 asemo 2 years sure say no kan yo Ephesians chapter 4 verse 19 Patro Ephesians for ngoma na say Ephesians chapter 4 verse 19 me Bible kra me mia agensre pio ya no hono actually ase binya kopon be ni hia mi nyina ne hia yi nyina obeya mae eti ugidi se nyankopon betumi aye ni hia woni nyina e de ama ipacho mo ugidi saa ho yo ura ye nto aso na eduru ho a na yasan ababak na mepaache wo uzuzu se ne ekoso no bosom no a oba pasesa kotugu ye no na ama no ekoso ada ipacho mo ugidi o muse no adenti ipacho o sunsum asam no me ana metisa sunsum sa na misuru sunsum asam no akon edin pa amanfo gina soro dem ya yefo bi gina park so me kwa me den de ise sunsum na me wale sa na ham asemu ise sunsum na aware every so funguma so si 39 asemu babru wan hwa ye betwuru bia himpe Ephesians chapter 4 verse 19 and I said you know na menyankopon ba ye di yamuni na Enyo kopere bi owa masa enyo wadwen se odi ba force be keka babru hu sem bia woni bia wa wate anaamenam hawo enyo ri yenku enim enyo nko na to ebi to pastor lewa etatu nipa men kan ne oni mo ndi ho di kan ne o ne o kan kra de mfa ho kra eni efiso fo nguma ho kra o hwe twemu ache bia da so te wa etwemu ache ebra wo sa ne ma no wa fa chiri kakra arese bia eno na de sa no eba me pa cho me fa chiri na edumre bi ma sofu bi ba ne hin ho no ya sorry nti o ye na yeni na ibu hwi ne se kwakohwe nyame kuti nyame asem ti me duru ho no ma ne me na fofo be na na sofu no ponti mi se ye pon amentwen na me se yo nti ya na me na fofo no se me se wu nipa dom wi mu pa ne abo ponti nko asese ne me kwa nka me dwane na me so wo da bi ma nti na asa ti gina ho no ma ye pon ye no frame na obusa me se frame se na mbo me di nkyira no se inhyira wo mani microphone akosho mnim dodo aha na obusa me se obusa me di na me bo kyerɛ no na obusa me se me tin na me kyerɛ no se nti inhyira wo mani na nyoma bi aha me na te se na me kyerɛ me na kyerɛ no se wone me bobɔ mpa nti o gye me number na
anajo be tofo no my friend and me na ya sore sa na obon e bon pai de durumre bi ma me phone no e free toy rai ti me send number no e bi si na mi kwa mani so sanchia no bi mana me ko hia no oba bi abiem apart from no de on ko ba bi abiem ana me sa omo soma me so fo bi wo no so sa ono so me yes me chia na o chia me ano se abrante eti se na me se ye no se na adentrana abrante kama na wani monyam ba form ta ye o ma kan wa ya hye na me chire na o se ba ya me musum nyankopon ye na nhyira o manim na nyo ba bi so dey wo se me de me ye ma yi free me so na me so okay nti o ka chere me se ga ya me mra na asori me so ma me nim ba bia na asori me ya den me ko no mo se o free ho wankasa why wadwe se ne ye wo no untimi nyo ho mfirim wankasa anaza honhom peda honam ye mre die ni tini honhom be ka ze bia na wo ye ono like o so o control me eno ta kun 2018 on de me shemuze sanyo man de me en parliament ya ba sa 2019 2020 ya muna asasa sie sa ye me sa se die na ha se o sa na me sa beda sa na se de ana kanokre bacho me de nya me de aya na bo se na me ho asai da so na na wonya oba kokko fefefe ana totuetu aho na wo be ma de mema ya penima bi o na wonya me aboa mo anya bi a free so onye wakohoma bacho dabi onto dross dabi onto hwe bacho dabi no ansa wo wim sa se ebia se dross no se metonu sunsumu se ndira se misika no kamin sana ahene dia minim dia se no wa high diaper bacho dabi ene wasemi ya enwanwa paw ena 2.5 usika onya kosraro mbajai wanya 27 years mbajai me 2.5 mbajai min dada min twantron so njehwe unya 3 million krada mpacho debi se physical me min se misika 3 million o mpacho debi ene bia ne de asoma semia ena enokra no se unya ne sana wa mpesusu adaka bi mu afanto pe be se sisie afi be dra na masa no mu se na sika bi ne kura mi sisie na eden wa se kam kam di we pao so na ka chiri asa hu dibididi me dibididi ana fi wo se wa me to no musa koto bibiwe wo se bokwa ko tade kwa wo se me koto wa na masa no mu se na de na mu sika na sa koto wi ene ma be sa na na sunsun bi control se fa koto wo se mo hono ma o se to adewi ayina nkran yi bisa wo se na makwa koto ne kuram na manu masa nu kura se makokoto sade ai atifo Ewiase ohun se bozab ka so be hewa ekwan obefa so aye wo anu odin pa je se yenu abe mana asem ne eye dibrisem ne so ya kwaya sresem kakra hwese ne enkola kasa no mo so nyeti ma to bi hum ye Jimmy pa den wo yo sa ye nu akire ma se skabad botom na se wa mpe bibia fesika na nya enkura no mdidi agro ne bi are o mi ara bete fe was kankoto no akoto unsu ni ba o to na sa o ye ndey ekura me abu anu masato atwene me se na we de se mato ma se bisika ewurade nyankopon da bia ye ti asem foforo na chese ekwan a honhom no be fa so a obese usika no no na ya no ope it is canton Nsem se scantom Nsem kwa ende bia je se bia maka se bia ne wo ne keep mam sa de metim ayam na keep no kra se ba mu a nkojo ade o metim ba baje metim aka se bia manya problem bi ndi
mami see and so bokum na me nya problem bia ya semu ena de bi ne ka ho a akoye esusu aso e de ama o afeso ana mama me be ma so et sa obema no me pa che o eso no na hi anase eso ate ase ne se aiwa ale na ye kete ho na sa ye abano ma ho na sa ye kete me dwunu sa me ntia se won man o so hwe na odwure ho na ntia se ja ho dwure o go dwure ho sa ho ntia se go dwure ho sa ha ho sa ye de oh na duru bia na nyisa na bante bi betra ha se ne bema ye ma akwasi bu afokọ we ya bema no kro ebiri ye ni so fe ko wi aso se na mforom de so sen no na so wa aboa ale nipa nyina se nyankopon bo ye pe asemu ahwefo ene atiefo no kwasem ni merura ho anwumre pa so duru bia ne de bia ese de se abantia wonya mfinhia duonu enso 27 years onya sika ma ntwam 2.5 no kro benya no jeso to susu mu bi ofa enya hwe yie na hwe sika yie ntina eya ne basa o me pa cho debi fise me amehwa nyoma na ekoso na me de ma me ka se no ne ham ne se mo hono ma na bi on blabi wo timishia me blabi sa hu mi ana o frɛ me no ka se o ka bi wo nti obekwa kofa ka na brɛ me na ma de ma yusu na me so okay o meneni kasa ya no ni tembia no frɛ me da kro mo hono sa me frɛ na amfa me frɛ na amfa se ne no de bebrɛ me da minim eso ka no so apakisi fie o mfa nyehwe no anu afa meneni ntemate o ma me ma ese nso onko ana de ne ha wana se onuanum nyina bi hawmo na mina me last born hwe de abara no si kona so mama so am fight for my life enye sika na be pasresre ntina ba pacho ofa me nyesa djuman me ma dwese kwa se me djuma kra na ko bi be fama kra ka me okay me nka se obi me na obi fo adwuma na ko bam se no maduru wa onko wu anhye ni pakro pacho se nka prophet wa na ko beboam bo nyankopa be fana so no mana yi me afiro ha onima nko mboam net ebra wo ya ba mu ano ono ba bia nkantam so be wa pacho debi pacho na ebra na usa na otumi etwetwe bema oh debi eno kwa de me te kwa na me bukura fukura no de nge se bi da na one wi pain debi da wi de me te no pampa ise so obi anu bi wa ma fisi se no de na tramo so e pacho debi no de o de ensan kwa me de ne de ensan jot onum jot me pacho debi ensan be pa so da ope apeta shinana metan sao mutia sacre what's your friend say mutia sacre kika bi chewase apeta se no bacha eno onum de na na e menum once dia eni be 30 minutes na 20 minutes kra na masa akọkọ biem onum ni tentem sa ono obo no trotro esa na ha me bu so me simi ade chimi anopa na maso na de pa na me ye me hu na masa nu me hu wo se na masa nu wo so me class sa na me wura ho se na de krono ho no ma we ba na o ka chem se ni sa de a me ndi me hu awu ana me nye den sa adwen no nko ana na ba mtrim enti waso dae se obenya sika toka me pasha me so maso sa dae no bebri abu wa me tip de no sa me so dae na me kopie baby na me omo nkofo bi bobolo to mo bobo na ai susu bi be chi ba ko no de ni wura nguram
ntode ni wura ho na me from an na fofo say na yede mu nwa no wura mu hu ana na me dimrika ko so ne nsa anti sunsum no twena me so me twe no ti me twe no be si wona me ka kire mo say na ndi mu bobo na ye chim ano ade kro no be so me nsa na ode me ko me tietim from na obi amfimi me tim from mo na wo twe fo so de me wura kwai ni ana me jim hu me ka Jesus no jami mu na mani so teme dai be pa na ota eso toatoa so Ewiase dai we de bia na otwa na boso me mpamitire so amenso dai be dai ana meta soso toatoa so ye obasa me so dai na ye dwagum so kri sa mo pam sa bo se na ma frusro na makosisro me sro afi omo yesa omo ba ho ano mo titito omo so mo ba ho ano mo titito aha ne mani so atem de enche kra no masaso da from me so da ya eno an say oba na me say ye wedding ne sa wedding de ma ye bebre say and then na me ntimi kire wedding de say e keka bu ma wedding oba kro no a oba kro na the same oba akoko na bo so mo hihye na no mo de na hia me na o mo so yiri ni o mo hihye na o mo so faire ko ha mo so fa kawane hye no na me mabunku to dwan me de kawana hye ne nsa the difference of free as yes so die no ono obako ko no ay wedding and prebe say of a minti kan e doso fiti min kura brema mani fie no ana mayesa ayo front sa be sisabre 2018 19 muni jaye nti ebe gura sa 2020 na asa start be da be November 2019 and start na be process na ebra ejaye na akwa sorry kobo mpae anase na me kwa sorry na say waja sorry no November ni December mu na ye no ana means say bu ho metimi dress say me beba sorry was say na de kra bibia be kan and de kra de nka otena fie kra je ho ma say nke you na me jai me na me say ba bi na sesa me say me nkwa sorry no ade bi o ne ka ho na fe minye ma bedwafo no etio bacho enu kwa wedding no eno sikasem wajumasem eduba sai so no oba ba ko pe na atra ada bi me ma bebe se numa nansia bu ho a me fawa me kaso bi a me no betena atwanso wana me de me fa me kaso bi abra me fi anase me di kan steady wa de bu ho me steady ne sa ba se na bibia ba metim se we de twanobo afi obefre me amemfa ofrema me mpike steady yesterday oba say steady na aka wa me se me de me ni bato fo me se bia me hwe ni suban ahwade so ubu ho wanye me hwe na bibi san so be se na me bu ofunu ofrem kwa na me kasa hard ba kire ne sa afi na yentemate sana na me ba me ne me no mo nda se bia dem di kan fa na che we 1 year onu ne dem di kan first one onu kwa o maka de onu mo nda na obema no bo adwuma me fa so ha me bo adwuma ade be tia no pa atwi mu sa etimi so ogina so ba so ha bo kwa me dim piano pa na say feel I say no egina so sa agree to dan so da na sa atikokra na ekete Rua bia etimi do to dem ntimi mpie kra no pa obema egina so minika mo ema sa ne say unika mo ema na wo sa bepe ebia ka nwe ye de na edwitwa nteta de ho ana bo so da bi na sa kete na sa kete wa ntia me dwon sam sa adan dia nkwa na me nkwa me hyehyɛ nsa ba na ha me etimi ya keto abe sei o betima keto abe metimi bi se sabre kura me gidi se wo de metima ko ya kyerem ya be kete bisa besim beso kokro motise oh boy
Meeting. Yankofia Biabio. Yakovia and Rawaka Numbino. Tiankofia, because we are can say, Wako Hijai, Eche, Timedia, or fast mamma. I have 4 near you for you, Abeme Asemi, Aqua Arahosempa. Na Oba Okrebusafo. Me crafty. I remember Bobby Asubos, Asumesi. When him say how naba. Yes. To be pan no a true patron. Yankopon Faso. And wow. Sir. So be a wabi to be near Juma. Ayo. Yes. No Jessica. Tumbo Tima Wale. Say Minko Wale Sunsumubi. Susuma Wari and Wajai. No worry in this war. Patron. Obano bewa your friend you know unshia no krumda Me pacho ha ya mi steady sa o se me pesenka me hunu fesika bo am timi hwehwa me dia makokọ dem ta hwe o manim pa se bia nka me hunu na ze me so na kwa twache no aha so ma ya una ka bende kama ka chance ma bre unya me life mam. Na wahwe na akoshi obi on ne se na akoyere no he ana shi asam foforo wa wache mama ho efe ana mpesa ho fe no se ye wodi an ye mesem ne na wo be mpre ma na wo be num sa ofise o ya tanache o ma ya tanache ore honhom no 2018 ni mu anu jami kra na afi ne o ya beso nya boy foforo izi wa ko wi mu anu asade ni aka ne bre o 20 mu no jao bajan ena sisi wasaba ena ne start ware enso ache o ya kan bapa ne edi sei 10 years de obinya Nhyira Ewiase International Power Praise Chapel and I'm doing free a prophet Kingsley Jemfi the real friend power man Ose mimi sa say yare bi hawa na yare kwankro bi atie dwao wabusua ya dome mo anase obi abomutua Bobori so do ndi bichirim e wona soe ho prophet Kingsley Jemfi to nsa from International Power Praise Chapel manzo keni agoni triwo na kwasiada ukuada biada odu ani chirim ene fiada Mampontin Government Hospital na chiruwa on sabe kan ye free asumna 7 am ni apon 12 pepe na mum obehese ni padom na wono be mu nyina ansa no be ko fia akọ so person the prophet Kingsley Jemfi power man twetwen komo a eno anso be fa number C 0500 550 222 0500 550 222 and at 0556 949 087 0556 949 087 ni chat to 0243 999796 0243 999796 power super power cream and so benye bi ato ni nyina se fa bi bo ho bai na emwo awu na asiufie sebe honhom mu atake yare ko ankro aboni sem ni nyina onya bia bebo okontu na utu no bomode so bebo ho bai power soap and power cream no obenya bi nkran new press station ubisa so pe agauli obeba techiman so GC bank na chiwa enso bra Thomas otompa boa also ubisa no obenya bia ma UK so ubisa lady ono so number 075 07951 97785 075
079 Mamon Bio 079 Ma ponten so obenya bi ewo yaso sa na Nhyira security point ya so oba obenya bi midimafo heba clinic ono na abehwe mekamfo na mabante wo de omso mo hwe mamma no nye mema ne taatre saa sebe bema bi wo ha ne bema etise twokwa ede atwera ka no wutim say yes aye sima pa aye tie obetumi aboa pa na wama abia bem enya senketo akra enya senketo na wiase mu nsem ana Dansi and say, I'm a brave prophet, and me be sanse. And in no wa a pretty teeny maintaining cat no yama presang. We are in some be ubi class, anyway, ya to me do. He saying, just saying, near me, dear, young Ponso, Admo, the Adom. Me di men sabe ke biana e chese eye me ye juma ye ba so fum juma pa de me ye na so fi de me hu yi se me sa na obi se ene jama ai ya to me duro yo papa ene we de ye be da wase nti wo so ka kira fofrofo se oba ha no de akosi no betumi agba fofrofo amane na asie tu kura nso a obeba abebo ye so amane me da se nyina penis enlargement for the chim no bebo apasa na habit is a candidate typhoid and hypertension and as a cancer stroke prostate and a kuku ahodo by between nyina se wabu akwa agoko your number is 0245616336 0245616336 Midima for heba was a bibidrumu headquarters and ho Mr. Yara Mabosui Udidruha Wankasa Bunseme can they get us satellite on am do agree for the chim new ya chediano uguso new ya chedi promo uguso o promo echo nina se can it so obema TV at Quatraibi air flat one no obema 32 inches air 549 40 inches 899 enu 9 million kra ena 43 inches also 999 enu 1000 Ghana ena 50 inches so 1699 nyina so do ne be home theaters ahodo nyina obi odema osara no de brand new high quality KDS nyina odebia ba CCTV cameras ahodo ebi wasio po fufu pounding machines odebia ba sana afidi mona yede pamode nyina brand new laptops air conditioning deep freezers microwaves ene ne kekaka ho a ede ye efi adwuma emma nipa wabrabo tibi konka nyina odebia ba so ya ba adwuma ni anu ase onu ya betrans ne anhye yebebo apapa na bibia tumi akonkati for the chim yasoe ho na ye no entrance na yemfa nema enwa kwem na ye mo first floor family plaza building obe source number 21 and 22 Padazi ye Adom house Patas Main Street police depot free ye ben police depot free 0244 385128 0244 385128 and 0207 653031 0207 653031 na one edi komo balm of Gilead balm of Gilead a biabia a tiefo semi di papa we ho dance anu ati ni yepa abaso body ene chese wo yeduafo bia wabe pie e wa santimem na certificate ahodo a wanya edi agu ne kente mu no enya sanketwa. We're a doctor in alternative medicine, mastered in nutrition and dietetics, master in food science and technology, bachelor degree in agronomy, agriculture food
emu wakwadare papa high certificate in phototherapy ni nyina ne se ye papa yi wa hwe degrees ye kura no ya enya sanketo akra na ni nyina ne se oso de beboa santeman ama etumi ediye na or the unique diagnostic machines ahodo a unya bi ewo health facility biemu ewo Ghana ha unya bi obabia o machines a ode behwe ayi nyarewa nyina apade ho ntoma na wasawyare machine de opening obi papa Dr. Edmond asem na make Dr. Edmond ata ni nyina ne se ode aduane ene se yare se yare bi se eye liver diseases sabe eye omrebo hawa bemu awo ho nsem diabetes koko hypertension stroke and cancer ni nyina da ode aduane betu ase hom ama ho ato or scan lab and so scan service on a lab on so or ultrasound and the machines ahodo a obetumi dia boa na wadagunoso ne pedua no na we hewo mu nyina afri mu papa no akwadare wa hwe abodiri makoma akese num yekura no ya enya sanketwa wa bin papa na oba adwuma wa ija hotel junction wa the cabin or MTN office no echi anase wo de friend sisi a ne bisa se papa adanse akofijima nko na du ho ewo Nhyira FM na te sen me yare nti sei me ba betumi aboa me wo de friend sisi age number no 0240 51 21 71 0240 51 21 71 and 0244 63 25 33 0244 63 25 33 kai ose ma wadru enye waduane ma waduane enye wadru anye saa adru be waduane ma aduane enye wadru anye saa adru ebe waduane na me ka se papa bi ono na dru de ma no ono wia no amen no akisu no akoda oni hawo wa wi adru saa na ntu betuma wi adru saa dia ko wom koma Dr. Idmonata emo nya dua heba center kama pa malaria dru a nya dua heba mixture adru no nya bia wo benu mama onumu a sebe ato ene ebuna na 3D ya fufu ache ho anye wa emre ni nyina ase atu oko heba ho celebi abenya dodo no atu na mpani se sebe o want magwa oncha abrewa ni nyina so obefre 0558 56 5890 0558 56 5890 and 0270 41 76 69 0270 41 76 69. Let us say only Nyadua for Aritri and Komagazi. You be me. Yes, Nsem no. Aye. O problem. Because was that Obetrans was a brabon more 30% kra. Ansem na no pay enyumri ya metre ya na. Sisi asemo aka say abrabon na ha. And the review abrabon ya be adru more 30% kra more. Menua obi en started. Unya 2.5 na. Oh my nah. 2.5 dey send dey be etim dako etimi send. Kwasi etimi send dako. Obi nya bi da obenya kra je so oboaboa no. Asem. Na se sika no pese esey a enu anepo. Awa se fa ko to broni ba. No wa broni ba fie me ba na ya kra to onto. Ekura ne sa no wato atwene. Chese kwanya sika be fa so be hie ne hia. Yes. Bro phone say we say no o sisi a utum se nkoyi. Enya kwa na no nom cigarette wo be kwa ni bia. Dabi. We de no wo hwa baby free wono ankasa hu se bibi koso obusa o maame na o maame chese bosum sem ne niema but free wono hu se bibi di nya eni bi nkoyie na nya sem ne enka na ba ma papa panyina wote we sei even kura na yere kura ka kire ne se ukukuruma ya to broni ba bremi obeto na onye sika kuta
na ade na ka chen say na ade un say ne pa ka okura buruni ba ka be fo na wakwa ko to buruni ba fie no miemia na ade na sa hye ne na da wodi ede no ato atwene abrabọ na ebon brago fi ye tia bibima mu idie ye tanya niema se brago fi bi di nipa binya on se wi aye ka obekom na nipa of kofa sa ade we se di betu fie no oni ho ono aka so na de ba ye no wuko bu sa fe akoda bi ono wati fie asabi o wonim hu bere no ono na ade na tete na nka sabi wo hwa bante kama woti wozi nka ne pani so ba betra radio so no TV so na o kan hawa wo famu pachato no on se onya dwanko bia agese wo de bedaye enti me mesre prophet Joseph Mensa wa ha minim se we de ketwa bi edema no se obesum na wotwitwaje abanti because eden na abanti te na so timi kokurum nyeska na sa adin timi e ma ne nto bi papa bia na broni ba fio no ato no omiemia no di agro chobi no otwa me wo fase sandi ono so ota tonsa obi pap o asoma so kwanta de kofiase o se orensa chenso a etimi de sa dai no bre opa brago bina bantu so hwe na onye obi a wabre wonsa no o mere wonsa no hwe na onye obi a wabre wonsa no ye kansa no ma bi kra wonka ho that bibi de person as ba se mu kosi akan ba si yesi kosi akan on kan ho bi hwe na zero to no ze on sheda nka ho ono kra local one no kra on to onya de no ntontom no obo ose local no na local no obo aduru say one tot two tot na afa no wonam hono brother of Mr. Prophet Joseph Mensa say we dey ni lie mu a onsum na ontwitwanya abante because brother of young tizi abrabo e bon obi momo obi hwe se bra wo bebre pa se bi obi hye obi kura oboafo bi kura oboboa no na wa bre wo wiase a wo baaye no na nyasam getwa na se bi abante getwa sei ono abomodin so obo ne bra na ade bi di ni nya brother hu sa namu beda no on say last time ami bi ba say wono kura de wo say wono de oba ohunu che de abante kan o so ohunu se wenie ono na ebe otimi hye dada no akofa jeans no de atata so se be yanka akwane ba ontimi mewe enso akwane ohunu ko ebe fa so oba na akwane adwiri ni nyina agu ba bi no awe owiwi anu adana niko ade chi a efiri okono bo say problem tinko a on do ho de odo nsabe som bia so enye sane manema ni nyina no ye susumbone any bad luck bia ababa beta nipa ho so anya obi ana no odin ana coupon sa wono so na one deliver one free sa wa hawo no mu a ofi abrabo no namusa na afibu zedako sa spirit krono a dako bo so wa kawa kwa hye kona ba bi wojo ba bi anyi bo se na ewu na ese de ba no ko de free Ewiase nti prophet we de besrewa hola mu a somnaje abanti free na atodi eden me da se pi akwasi bafo manso yem fast da emma anuanom ti bebo a enua ba akua pokua champion Chicago tinu de Pentecost asonda na ewo ajamanso kra mamira ebe Assemblies of God no ewo your friends say inya so hono eho ene koye ne fie no ne asol ne die nimpe enya sanketwa so mo do mo ina se me anadwuna me se yakobusa ko yo element bi yes wo mu frame me me sa ko ene giofo ekushia ma if you want more mom yensan I give Ghana yeah yo the celebs no kanu ani enya sam gitwa enum kushia mana yesan if you want more ko na ebe ya pa kanji ka ho me ka so nka ho enye ne sa se bia ekoko no mo nsa ona da bi so bi chese product mo de ba no omo ofijima church enyenza nenyenza de pa nenyenza na asemi ya branche ne kano wa o echire no ni yaw eni na tete a ewuwo di ba bia eya esunsun nyama ne piepia nwa ya na hu esa branche bi odi awuwo wo nkra kwa mu ase
ɔkum nipa wɔdwane akɔkoduru ɔwɔ Burkina ɔhɔ no ma afei bi ho ande sɛ bɛbo so mbɛ miɛnsa anadwene bɛkyɛ sɛ ne pono no bi twee yɛkɔm de ka kɔkyee na ɛde a ɔse rewa fi ne tape ɔbɛfa ne tape ne wireless obi a wadi bɔne akɔhyɛ ayi Burkina yɛpiapia na manaba ɔbaya wireless asene dɛm ne rewa fɛfɛ no bɛfa no adeɛ ɛne ɛkyee no wireless na wofa ka kora firi Burkina kora bɛduru nkrakora ɛwuru bɔ ɛsen uti fan to for say can be between wireless eso wireless na sini dem one na oka yes eso be fan wireless no free Burkina ton abankan Africa ba be du kuma sa kwakura onu so okofana wireless na mo yire no onu se eye no kure asam abranche ba akwat motaka o se wasotro ewo tamale hane tamale obi akwa sotro no unya giwie pes na mkra be de wa ne di kesi wasoma wie afro no twatetew bibi di wachi na epiapia wa ye na enya deda fom ni san ka so pay apetition 10 1 cd 1 to 2 san kwa no ben o di ngoto ensa kese o boto kese mu a ebia ne boarding ne nka beto kono mu wan o jase mu wan kra no nyi so no bi kra da na chi wade en ko so ntimi no mu wan. But I didn't a piano enough from any just to be Ewiase. Yes, in a one a new fear when you need the Yako, we are going to be Ewiase. And no more over the end of be no da. It was the end of be no da. If we are not Nsem. A second me a puny me to go. Puny me to go. Enya dia boa abrantie kama ibikura adwedwene kuta no na bi obekọ no wotimi nya ade bia kuta na address kale be free no se pe shaada no be kai se bi books ni so oba meskansi meskamasa ni Nsem ska to ni Nsem pe bibi woni ni so ya bayira odbedi Nsem woni bedi Nsem hu enye free ni chen pe ayeka Ewiase no wanko biase yanko yan di baby ya yan abibi memo ase no eduru baby a ye tinyema piase ebi wonu ma na we de se bi enye trouble we de se nya asem pani bi a o police ni onum nsa pa ne saka ne pi obenum nsa community scan besa se ni nua ba na ye no se druchi ni nua ba no so de grawa asiniyem aha na bentene ne tutete no no sa ana na ese na grawa na eberi na achi on fan sankana no biom abra ne tutete ni wie no wanum nsa biom o se eberi na achi but onum nsa na na ana we ko and game kwanta manum nsa sabri abose anwacho bo prum edi beta kokolo nsa wonti ase ibi wona tikọ eti enui na Nsem no areho nyame nipa wa ha odi baba hwemu di ama no se obohu se bibi ta chiru se bibi nta chiru ana se ono ana brabo ana oyere saa ana sunsunbone bi ana bibi wo fio a edinya ana baye bi se kira nyame nipa be no de bible hwe mo hwe se wo mu a na betumi da kwa betuma fa so abo ano no afa so na de abo me na sipi ejaba so na otene kare ba yesi anafe ye de nidi ho abrem say malaria fever wadura ne nya dua heba
kai Mami kan ahwefo ene etiefo nyina se ohwe o Spiritus TV eno ewo multi TV adakadum ukohwe mu ho abehu Spiritus TV tumadi etwago sada na ko Facebook abefo tintan abeso ne yefre no animu enwoma no a ehon so ko abehu Nhyira 104.5 ewo sebe ye bai no ho broni beka se ye wo no ho na wahwe epi ewo YouTube eno so obehu obe search ya Nhyira TV na ohwebi radio so 104.5 FM ana wo ha ene na ene chiripo enum kasa fidi ena otim so mfoko fijima ko nani minima betwafo nyina ayekrado ha opoku achiman dodo na afre German so ofia sana Steven akwesi buafo dodo na afre na mansa buafo Emmanuel akwesi buafo ono so ofia Odifo Joseph Mensa akwapa no kwafo enso ewa ha DJ Don Rich na tikotintin sa no ma ohram onso ewofia ha oboade ne nam Crawford demo na TV ahodo ye hwe so menso ye from Paul Apia Jima aka Kofi Jima anko ena menso meti atwam Paul Jima no mabom potwe me brofo din pa de ne de Paul Apia na abufu nti ena me yi Paul ayi Apia de free me so na aka Paul na de Jima na bedwon Nsem de nam sa yan konko twenko munua Nsem na de nam no ano ote pa e de na esie me pacho de esie ni se mi swano na mi hu sem nyoma bi nkoye na mi busa me moda se na adan fie de na wo fie no so na me papa wo bosom wo fie na wo se sa bosom no akutugu yansa na wo ka okone krechi na me say na asem we di anu odini ama free sada no ko na me hu me life ye me dan adwo a mentimi da na obi ni mabeda me no me beda sana ade chi ambo se na baye basa na me hu nam me hu sisi mu si nti esa na ade kron se hante me se me nkonom nsa na dan me nsa no ti me num sasa durumre bia no ma paba ne chise akan kasa mu no se ebi ensa na yemfa se bosumi mienu bi na wakono bi dia onom sa na mum se ensa no eye ote na de bi atare na enkan se menom sa na owe na tete jawa sawe jama sawe ye ti usora na awe ensa mi wensa sa de wo ho na bamu na de kona bamu wo se unku ana wonni hu wu se na awreho ahyem so sa na afi so me sa da ho na me so dai na me ware osunsum me ware oba osunsum na me de kawa ehye no oba kokko sa me nimu no wona me de kawa ehye no osunsum no mu ye twa ehye no mu bo mu sem papa o mo so yiri nie ade chi a na esa na ma awreho ahyem so sa nti ban sa na me ye madwese sa de a me jimi krafri me sem tim ko fa duro no ye na me koda hospital na me anye ejime tim me da so tiase na be 2018 mu nyoma ne na sa tiko ntima me sa eba ebra oruma duro no ewie no ene ma ne nyina sa tiko ye ema me sa ba me normal wine na normal position yes afi na ensa no ne de na timani so tim gente be 2019 mu ebe wie 2020 mu na de na sa start eseba mu da hono ma me nkwa na me danti se we sana mu so bi ebi prono sana na me pese ka me sorry soni mu na so sana me ntimi na me da hono mu sana me homete na ka me ya nka me pese ka me nya hoode na ka me soni pa no me so ntimi so amuntum achimi aka na tese why titriti na se ni pa no so oba na ka me pese me sorry na ka me soni mu so na mabumobu no aye babaye me dem pe nti o ye wi a mitimi da hono mi susa ede ne ya no babaye wo oba no ni mabeda no ko ba no oba ko no ne wa no dae no mo hu no ne yobia ene ne tebia ene na bosu atisei oba kokko a wo fom pa no so fe ne tososo no so fe ne tososo yi nti bo se bo anu mo de kawana ma mo se me fa nhye no na me de mo da kwhye ne nsa anu mo da hye no mo bo mu se papa no kwhye no se yi o mo bo aje so sa yes se wo yi ni o mfina no e o fe bi pa cho da bi and
I na sounds on a menuma ntimame as ye said the sadia midi me ho bɛyɛ yi kakra nti me kosua adwuma no me pon me wonam sɛ sadia ne me sua driving me so na driving adwuma o mani so kaka nti me yɛ a wo sika nto me nsɛm no sisia na ahye me nya bɛ 20 cedis a wo bɛ sɛ sisia na sika na ahye ya no sɛ na masa numu so na de na sika yɛ kura me sisia ya wo nya sika bɛ sɛ ya to a sister Dora or African shop Antwerp Belgium as that kese nkan wo de sika ema Mr Safo say yemfama Helena O2 ababawa sebe bafai na obi ko gye sika oburu dua no me de akoma no enam se baby otie kwawa o de ka ba ha mpo a this aka ne gina ho ko isi obewie no asad na ko ya na bo no wom etimi yare mobile money me de ama no sana yedu abema wo South Africa wa che boss ye ma mbe obi po ne afra ne ma ato na sawram obema ne bibi kakra kredi ko se ye ma me no be ko ne krachi eno so ja me de ma Eda Peter Obin a oya sompani o jamase SDA ono so ama ma me no ensaka enti enuanom yedamose pi yakopon enkoso ana onto ensupa enumuso ne mo hwe nyina nyame enhye bonamu yakọ manzo 03220 83581 03220 83582 83583 83584 na mamenkai ye ne enyini epesi esua brofo twro we adult education ni nyina say Lutheran adult basic school labs na yetu ensa fro say wanyini now pese o can provide program bi aba ani nyina ne say ye be twro kwa be fa so abetwro na we skills power mpenimu sada ene be twro akontabu abebu ama otimi aye unwuma ketenkete bi otimi bu akonta ye be twro aye information communication technology ni as ICT ye be twro na onso ahunumu WhatsApp Facebook na so otumi de ajiwe nyiwa amabia akosa opportunity ebia wonhia bio ene na babo modern so betare ho na onso akosua de classes no beba so Lutheran school ewo enkran ene Kumase Holy Trinity Lutheran school obehu yen kwada so estate Kumase hade no eno no ena enkran so obehu yen ewo ho na person na atwen komo na utwire odin anaso bisa ensemfo bia 0249 553 988 0249 553 988 and 026 0269 210 067 0269 210 067 and credit number is 0501 336 209 0501 336 209 yem 534 kakray. Hello. Hello, good evening. Mejo Sudini baby akase freminia. Okay, from question. That's please and Question part to you. About you, the one they can know. Make us you can better come in prophet number. You the prophet number betu Jawa no afa. Also no back koye wedding sir. Me dem na back ko ba me dem so da ya na me ne oba da enra kura no ne mbeda. Kama me sika sama ye basasa. Kafra nyameti ase. Hello. Good evening. Mejo Sudini baby akase free. Okay, from Jerusalem kasa na sama kwa yino. I do see it you. Wasamba cha imredi ya rawo. Ene be ma de mo mu sum sandie burone pawo o yi da bi oba ye dia enko so da ne mboano no se chira for de mutaye enya ne nko mo ye bebrebe de ko kuro ne se nya me ba na mo so ama onya yarsa ame da se it is na good. Hello DJ Durga na amena DJ Songo Bijima ngwana mi ya don fa mo bojima mesre ma minne be ma mo de ambo na mai Bijima ngwana me makata de suru mesre ma kami here ai konfu ye bi number 0243134535 DJ Druga 0243134535 konfu ye bi number. Hello Bijima ankwana Agu the number 1 my intiwe Kofi boy na se ma ya ma re hopa
my cosmano and ever say prophet so man. Now, hey, because I'm not for the by quotation any Bible move. Yaminkan on hello. Hello, Kofi. Eudini baby, I can say free. Obofoni, you can say free. Double price. What boy you? Kofi, on say a blank and on the 18 pa. Kofi, on say it's not going to do so. No more, you catch almost a on Bema now, myself on dear Kofi. No moment, I know can you Kofi, because what Kofi be was a 4 pa, you could hear sitting by you. No more Kofi said. So for whole day, you say we have a call to Amanti. Yeah, that's a pan. Hello. Hello, Father. City boy, winning quanta, Bepasi, Yetio City. More medicine, and Kupon, Chairman, and I had an hour of Ewiase. Papa, I had on him say, you should have family. We are seeing now, young Kobia, Tina, or the other 2 monuments, or the other dam. Munimi, and we will connect the Mubetina. So for the minimum say. In I empire boy here, and I obey Yavasa. Allah be Sujama, we are most alley you are going to. Sujama go for a chief rabak, and Allah be Suyam Rante in Waguna, or say Nanquasi, I will be passing. And I'm a pacho, Bambata, warrior, you could see say. Now, I Sakofi, Francis, a dear number of Santin Bao. I remember almost never back with Jima Baharum. Bisa obi a o si daddy Kofi Santene by one to me and baby but matter be tell my father yo babata o de man ntwa me mahwe ko be hu nsu a mepem de a che no hello Kofi Majo Mustafa Kofi Abraham be passe le gode be passe Master Kofi ho ye no ho ye pa yo etio Kofi amacho gudi Ghana ka the board don't go was a lie. Nhyira said, Nedi can Yamin Shamo necessary, mostly at the Madaje, ye inti, see a dear, maybe between home. Kobe may come if it is necessary. Papa is or before a while, a do the best of a yard, 1.2 Janina, maybe. Yammy, Yadia doors on papa, I had heavy, Yammy do your so. Kobe so be another to more, a mood do frame moon corner. And what I have need sir. Oh, go be mechanic. Ube mefa. Oh, go be Mustafa, ube mefa. Oh, go be mechanic. Got your present. I get a level of my everyone over to that. Mustafa, ube mefa. Go be me catch the war. Go be somehow. Yeah. I make out. Now go for Mrs. Senka. While I'm going to close on the year, so Kabe who pay me a Gabaka has more boy. Okay. Hello. Over. Who did he maybe I can say free? Yeah. Oh, come on, you know, because small coin. Messi, do baby, I don't say or support them up or bear man. I say, you know, the Creole, I am to Ramanaka, you know. Yeah. Over. I have been yesterday. Eventually, what was Solomon day? I just was family. Nana from Ponta to say what you remember, Bejano. Over. Me ya be my asama or the abbey. Many I just say what I say this Monday, Monko in Koshebium. And he said that no coffee, I can say, I could see what for Koshe ya, or no need I was see son Compona Cosibo Funya, Nanka Openo, in this Monday in Koshe. But what GDS offer, Abedam on a day, Yame Ben Namoso, and my minion Bemay, or Yan found with you. Said the minion Bemay be so free, a did one in ya, and you will do in your piano. As Antiman Boafo and Ghana Boafo would be done Nhyira, Yakuba now, almost summer on Wato, upon Yamishramo, not in a Michiramo. Yeah, that's a pan, Yangupo shot, just a Bema man, you more do all there, Nidian Auro. And will be so a dear wa, and Namno, Nimro Hono, who tims at your poop, no Sarah Brima neighbor, near Chimba, your sour. What is our baby to say so, a Brimo, a Baba. And now, Obinsu de Oha, Etiapa, Aro, ready now. I do say, who can remember Ben Naya since here, I want to be at the near Bunidi. Madam Catso, a bit dear so wapa. And you when you be a Miss Rofa, now go and wow. Then he has a bit of room. Now get it. A bebo upon an Indian answer, me offer to the South away fastness clinic, with a draw.
Yo kwabre fade kwabre green light pub ehwa ene wo udo duru ho na bi so bia so pe doctor adubofo what dey say duru bia da enka de me of asebrawati me so ani nyina ne say ya na odwen say hepatitis B dey duru diabetes stomach ulcer enkwamo e wo fem pressure sabi gono na ye wo chlamydia candidiasis wosisi ya wo ya malaria koko asthma blood pressure ne akeka hu nyina mesrew fari nyina ne ko odo ko so na be ma no esuade cordon table no gadgets over is small obe enlarge na mama pa mo say yes twa brabo ma nya sanketo mesrew a ne number ne ba ko etu fa frɛ ne sisi ade o frɛ no a no aka che say papa we o wadru bia esa yare bia bi odi embre ena esa dro no odi ne makakra bia frafra a draw baby na nim hu nyansa o won fidi o de behwe ni padua no mu no asa yare ne number ne 0243 61 76 92 0243 61 76 92 0243 61 76 92 Dr. Adubofo ne number Mame enka say 7 coast 7 coat liver oil oil bia omega 3 ewom sarana vitamin A and D as we support immune system no emo adwene adwuma mo ni hunu ade yi pa waposo sabe o yada bia no beko ama onum penu mu ayedin na bo ma honam ni ayefe ehia so obi anya bo ofie de bo ampesi di ye de ye bibia yesane edebo empire wunya bia ebebo ayi pa sabre ye kodi nkomo sima na yasa yaba Dr. Mensa Dr. 1 Dr. Miracle Dr. Wonder why krado Nsem pano ebre na no wonu mu a yebubo wondi afise omma wiasim semfo edi bronya no Dr. Mensa eka hu omaidi bronya yi papa enye bronya to no ndie ne so ba tam ni yi ebe yi sasa na bronya ni nyina asa bronya dia mu na sa eti na ka nkunkwamu na ka adwenwen ankunkwamu na ne yedi na chesa ma me ma ho ayede Dr. Mensa di wo mu yi papa so no bo formation 442 we ni baby I want the bottom of betting me pashe obo se so ma nyina doctor enti time obeba doctor wa by the right time ko time oba no so na so ko na so odi so de wa akwa na wote na adwena se no hwa de ade ya se no afrem ko fim besem ko yi na se masa ko yi ni ntem o peso ko yi de ye bo amane se akwa ba akwa na adwene nye na no ye se ade yam doctor de mai wasi din ya wode amaye akwa twetwe ko check o check yeah, this is check be any. Hey, 2,000 Ghana cedis. Aname boa. Akwana jenye. Enso no aka. Doc. Edi kanya gupo inside. Emene nshira for una behu nkrofo enya kamo. Ewiase mu nsam nye moso ene makatue ni na nyame de be mamo. Dr. Sakabio. Enye moso ne makatue ni na nyame ode be mamo. Ami. O se twi kasa ye kasa bi mu odu yi. Papa. Obi kasa nyame ntua o ka na yakọ yasa teni so aha but ye kasa ye mu oduru na nkyerase no ekofom yi a obi a yadwuma pa bia wakatua ye papa so yadwuma bone nso a wawuduma wakatua obinya na yakọ fide di kan ma memfa nchia ma enhyira anase wiase mu nsematiefo nyina enokre ne se Dr. Mensa Ghana ha ani wiase nyina animdwuma amedi enokre ya obia ne de obomoden ewo ho ede ma no sa anana domachede pepepe na Ghana nyina tena ase afi 2018 2019 tena ase se Ghana hakora ye ka omo ye herbal medicine ha ne di kan eno mama me best herbal clinic award Ghana nyina me na me huri di kan enti achinye bia ni ho se afi obi beje ho achinye se na me pe ba bia kwa hefa na me nko ewo me yale ho
sɛ wani gye heba ho anaasɛ wani gye bibiduro ho na apɛsɛ yɛde bibiduro na ma o treatment nko ade a baabi baako pa metumi akyerɛ wo ɛyɛ Dr. Mensa Herbal Clinic na obi yɛ ma adwet wɔ sɛ deɛ mede bibiduro yɛ ne deɛ ebinom nte ase de besi nnɛ because ho sɛ nyame ɔma obi bibi ho nyansa a ɔma ne nimudeɛ ka ho otimi de yɛ bibi papa ɛno na yɛ ne ma ne ho yɛ hu no papa David na ɔyaba ante kwa a kyɛ sɛ na ne ho susua kakra nanso wonim na yɛwɔ Saul ne sahene ɛwɔ hɔ a ne ɛfɛ no Abna sa Abna ne yɛ kofoɔ kɛse a nanka obetimi yɛ tin David akoku no ntɛm so but esan se ne nyame ahoɔden wo David so nti wantimi anya ne hwee so on say the city empo anajo osakotwa ne ma ne o de se wo hene Saul atade ya no enso Abna ehu enti ye tumi ana power a nyame de ma obi a wo ye hu bibi enye na se tumi no nyame de bi adome edu nti e ma me hu ye hu ewo abibiduro mu pepepe woni mu for now Ghana ha say me nkora bataye maako enkron obi ani ho obeme ye na ye herbal medicine ye obi ani ho no one na obeka say me nso branches amikutani no ebi obi betimi aka say wokọ ha obenya medura to de ba se ye se clinic pa de no obi ani ho no mo enti wo mo asese me hu say se ohwe obi a otu kwan kwamo no ne ba otimi de bibi foforo ba ye Dr. Mensa on say the free US ba ye na me de home service ba ye ena me tu kwan ba bia so am de bibi foforo ba enti ama me ho aye hu ena wo mo ye bibi duro nso de wa ye afuo anase plantation a ode ye ono ana duro ye Dr. Mensa enti me wo enoma kesia ma ye na wo man mu a eye ayalesa de enti ma me hu ye hu pa ena ma me bi beka asem bi wo o fira broche na ba e no Holland o ba e na wo say are you Dr. Mensa and I'm say yes please serious say the was here mo no na onumu se obehie obi agama na furu utwi fom na nka na kwanchi abubu aguso obi na obehu me se na okura wani mu se obi oye duru kura na eye ne nwanwa ni nyina ne se obi a onim adwuma no nsuro broni pepepe se wonim adwuma pa na se wonim de oya engineers na omo ye takom pa no ebi wo no mokura se adwuma wura na eba na se oya de bi ehia na wonsole adentra onimu de oyo e na papa ne o pam na obi nso gina kireje no on say de sitie no enu nti ebibiduro ne ado nyina eti abasem na Dr. Mensa no nyame adom so nimu de pa ye de se nipa yale de nyame ama mebi mu nhirafo nyina mudi me ho adanse ese eduru de eden a me akuru ya na boto mo nsafre me sa da no na ada no ababa obi America na asem no na eye infection wanyo me say ebi a ending of this month ye de ne beba ha se na de mo de mo ni ehunu sebe na clitoris no enne sebe na ase ankasa no ye fa ne genital warps enso ne ebi no ze ahomone ato yale agunase pa jonye sa na tie obeka sa ahomone kura tutu aboba na agogunase na agunase me say ko be hye ho kom be na sa de nyina furo agu a tese wade no ho enti ni nyina ya bibiduro ne de ye eja ko fuma me mfa me number entudwa ye kasa se ya na brochirefo no bebire na aka odo ma me ba ko frɛ me na wase doctor na me nso me ba ya o kasa o ye na obre enti wo mo nso wo na duru ana de atie ni omo kasa omo ye sa no ma ati sa no ye nananom de omo de ensu a na eworo so se okoba bi a ensuo no bi a ensuo no ebuku akakra na ase ehwiegu na ye yurodododo ensutene saa de na na omode na duru enti gise nipa no wa ha na ye ne ko saa bia ho no na fe ya kire na kwan ne kwan obefa so ni nyina wo na duru bibia e wo wiase bia e wo ha wa kuntie ni pa bia wo solution na se onimu ho asem a gise oye kom na hwehwe obi a onimu de na wa ben na obetimi aboa wo awo sem eye nipa bebre problem sa wo sem ye problem a wo de obetimi aya pay se o hwe Dr. Mensa chiri kwan endi bi a wo abrochire wo ba bi a untimi ma ye de nro send abrochire for all the time and they say send abrochire nro e kire nyam boy en send nro Wednesday be send adru ya wade en send adru Friday
yɛbɛsa sende nuru edi sɛ ɔwɔ aburokyire baabi a nanse baabi a ɛhɔ no modu kɔ ɛyɛ den pɛ ɛyɛ UK UK deɛ o de aduro kɔ a ebi wɔ kɔ etimi kɔ duru hɔ no na custom for that are return yɛ dun de aba because ni nyina ne sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn hwɛ sɛ de aduro no efficacy wɔ mu ne normal sɛ de bibia sitie enti yɛ deɛ ne sɛ uni UK uni Italy anaasɛ uni Spain a country bia ka bia no wo frɛ yɛn sɛ Dr. Mensa me pɛ sɛ me de aduro brɛ me yɛ ne ɛbɛ yɛ bibia ne de abrɛw kama baabi a wo bia enti yɛsrɛ number yɛde to dwa no hwere ne sɛ wa japadeɛ na sɛ kɔba sɛ yale bi pɛ sɛ ha wadwenya no wafrɛ yɛn na afei no yɛato yɛbo ase aboa wo ɛna kumase ade kotwi ɛne yɛwɔ baabia wo asante manta mu bia no bisa sɛ wo pɛ Dr. Mensa de bro ni fitaa be change ni din ɛyɛ ne Dr. Wonder no wo ba kotwi a oba betome sɛ me di dwuma so no ho na wo ba atie ya na bebre na sɛ Dr. Mensa e ba ya na etom ne bi e meto me sɛ otie ne ye mitimi adwumayɛfoɔ maako 300 no yɛboa wɔn nyinaa no ne yɛde wɔn kɔ workshop ne yakɔkyerɛ wɔn kwan a mimi nura amawe no mbɛfa so wɔn de bɛyɛ adwuma endi sɛ wɔba na abɛtumi o wo amɛtumi o sɛ wotiri na yɛ ɔyɛ adura amede bɛma na no na doctor waka na ɔde bɛma wo enti wo ba wo bɛtumi o wo amɛtumi o because enwuma na dɔɔso enti time bia me call round so saa wo ba e behwe wo kama kotwi ene wo baabi a Guinness depot no no so be si Dr. Mensa Junction me ankasa ma prepare kai kama a me de asi ho no mo fro tena mu a na kai no de wa ba mayale sabia ho ni ahwe wo kama na afi wo kofie kama number no ne de di kan e 027 11 73 551 027 11 73551 and 0209 500 273 0209 500 273 MTN also 0245 958 768 0245 958 768 Ena ebia odihie bi da fie na opese ye ne ayeba wo fie ho behwe na afi 2020 masa upgrade no bio ono de sesi a no opese ono ye nhihye a ye ne ayeba me ye nurse ni atena ne ho na se bia edwale a obedwale no no wi a amanaduane ye di no wasa hwe amana no na duro Ghana ha obi ene ho oye bie gise Dr. Mensa yeah eno nso sa number na ye fe no 442 information ona na akwasi boafo ka kire wo no eno no mom no ye 050 15 00 442 050 eno mom ye wo number na na wo de no na se we de nkeni kwa se nka ma mbobokro se o ka se akwasi boafo de ma da idi baby akwasi de no ye 0209 500 270 Mesu dia 0501 500 442 sure mama men so mama se mama mo sa men create me anomo ama se se bibia da muda eno nti obia baabi a wo bia mesrew enya hote ena enya gudie wokɔ enkran pumpuni manta mu a in fact me won kora bata mienu wo ho baako ewo Medina Zongo Junction owura Kennedy Japon akompre kwa Japon na boro san na se me wo branch baako wo ho a obi nkyerɛ obi kan se me wo se Dr. Mensa de aden na wayare sabia bia wo siesie ho se bangi ebusuafo yale ene ahunidie ben pa enti wokɔ me clinic branch bia mesiesie ho kama wokɔ kaaso anso a kaso a o ko new market kwan no so no wo de ka kire driver ni bia se driver owura driver me ko Dr. Mensa clinic ho mini school pon kese bi ye fe Nsem senior high school ene de hwani mu e wo kaso a sa na akɔ takura de so a baabi a wo bia ka se wo kɔ Seko anase secondary college Seko school no ne hwani mu pe ubonsa Dr. Mensa heba clinic abrosa kese esi ho no mu a ye di dwuma so no ewo mu anya sam kitoa sa na akɔ takwa so a ye ne medical doctor bi wo ho a ye ne di hwani mu ye friend Dr. Forsen enti Ultra Central Church of Christ e wo takwa na wo ba Dr. Mensa heba clinic ena sehwiyo so
you also my hene hwedi was there bi wo wura we hu na bro say me de emu nyina be ma ye madwuma enti you also no wotra adum coaster na oba Dr. Mensa Herbal Clinic e na okoko folidua nso a Eastern region my dear friend Mr. Jina Oha was there be Dr. Wonder ya be 30 o FM ni TV so me hwe oda na emom me wabro san kese bi wo abrabeje na fare wadwuma kane na ha ye slaughterhouse but me pesa o se nipa ya le wo ha enti ba bia na ehwie mu amoja aguo no enne ye de aye nipa nkwaje bia enti oduru kofolidua ye wo ba bia efra no se old slaughterhouse ana se mayankada dem ho kofolidua ho ne ye wo e na okosunwan so a ye wo old municipal hospital ana se Tata restaurant e ho no ne ye wo e wo sunwan ma wo ka chire a ono na chi menwo fufuru bi abiu e wo dunkwa ono fe enti dunkwa afo tie Nhyira FM pa o me se da kro me fa amra meko enti ye be ye free screening kese wo ho na me kwa me do ne akosi bo afo nyina beko enti dunkwa no ye wo ba bi e fe se Solar FM ya ne di wani mu anase o si post office hono mu duru hono mu a ya me branch mpode obi nkyere because ya me head siesi ho ya ne hwehwedai kama a chese uwura mu a obi ka kyerem se Dr. Mensa o branch de ewura hono mu na wo de ye air condition ye ho ma na enso eye haban sem ene ya bibiduro ene edidi dwuma ho hono mu enya sem keto dunkwa ono fe ya ni Solar FM de di wani mu anase o si obesi wo post office o si ya na esrechiro enokure ne mawie menkasa bio nanso me de number ni tu dwade etwa to me wie ya menkasa bio na meko na asopa encha asem tinti me sretiefo na omo wabro chire nyina se Dr. Mensa number se wunya ye japade kese because ebetimi aboa okwan bia kwan bebrebe so number no ye 027 11 73 551 027 1173551 and 0209 500 273 0209 500 273 and it was 0245 958 768 0245 958 768 home service line is 050 15 00 442 050 15 00 442 eja kofi mewie na me kono ma me mfanche akese e makokofu ma hene beli ma ofekwasi mechia no bebrebe wo ye kokofu ma hene ena na natwum beli ma pe otoso mi no so ye dade ase hene wono no obo me wo hene okay kokofu dade ase sompa hene enti mechia wo mu nyina bio Dr. Mensa Herbal Clinic medwuma ye fo be sa hasa nipa hasa no bedenchia kese efa Nhyira fidi so de ma obia ma wo mu nyina afinhia pa se wo mo mfa komapa ene adwempa emmoa na afi na afi 2020 ayesimu no yale bi obesi aso ye bia no ye de abibiduro aka na hye no so atimi ayedin ye chiatifo nyina dase ne ye besan ahia bio yada sipi Dr. Wonder Dr. Mensa Dr. Miracle and outside Karo Sabri Ewiase Nsem yeguso de mamo say ya malaria fever wadura ni nya adodo na abɔ me mra ne sɛ akwapa no kwafo menie Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwɛ mu Ghana ha me na me de hwehwɛ mu Bible ayɛ de hwehwɛ nyoma me na me de ba Ghana ha ka no korɛ ma obi mu left and right adwuma yɛ sɛ wo yɛ bɛma na ne be wala na yɛ kunu ana sɛ ɛyɛ wo gye de ne oba na ne be wala ni na wo ba yɛ bɛkyerɛ Prophet Joseph Mensa adwuma sam na nko yi betumi ayɛ obi kura wa na honhom bi ha ne wona busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no bɛhwɛ ni na ma wo awo asam na ayɛ problem make a chiro pray wo Ghana ha ana wo approach me na awo asam ayɛ odadwene a wo temenka asere wonni problem wa wo ho afiri kunu ana sɛ afiri wo wonni problem
just the whole problem on say just be a woman sa we twabla se we twabla to say be a woman boom say sia de mean to me sa enya oba sima me boom say be when they fine and na you are what they are to atwa ba so wo de da wo yem na wo twabla awa sa mo ni problem wo sa nyoma de sia de prophet Joseph mensa me cancel nyoma bebre mu oba prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo prophet Joseph mensa me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na oba ye be kire wo prophet Joseph mensa Kumasi krom ha me wetimetim te Bola junction etimetim te Bola junction prophet Joseph men ko na me de Bible ye hwemu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkokko de Trado Salvation School on so me ye dwuma the friends kwesi adanko a be wala na ye kuno ansa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem me na me de ba Ghana ha kind of correct ma obi left and right dwuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kuno ana se wo gede no oba na ne be wala ni na oba ye be kire prophet Joseph Mensa dwuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na honhom bi ha ne wona busunyam ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo awu asam na aye problem me ka kire pray wo Ghana ha ana wo approach me na awu asam aye odadwene a wote men ka asere unni problem wa wo afru kunu ana se afru wo unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla to say bia wo membu mi se sia de mintumi nsa enya oba sima membu mi se bia when they fine ana ye you a wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awa se mo ni problem wo sa nyoma de sia de prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu oba prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo prophet Joseph Mensa me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na oba ye be kire wo prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te Bola junction etimetim te Bola junction prophet Joseph men ko na me de Bible ye hwemu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkokko de Trado Salvation School on so me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we me friend akira be ye Psalm 91 enyi do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times but the obesere be ade wo so me say what the sra na pa na enyume na pa na enyume na odi obi so we ni bone na be ye a wo de on fan tra na ga ade we na achi be ye obo asem o ma be kan bonu mu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sa wa yi we bi so a wo ni problem bi ade Psalm 23 wo kan go so 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bi ade for prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensa Makram. Your friend and I asked Santo to Sumi, no just on my email. But I see many swinty I made me 20 years here. And my year, dear, Sabaya Ma,
ma wo mprewanyi sen wo dwoso ombetimi afa omontoma pɛ fra no me pɛ botae bia ma omotimi asu adwuma me wade pam for hotire ye tibo de obi apɛ bia no omra me su adwuma bia pɛ so su bia bi wo dwoso medama me fe so ase se da bia bibia me bia wo time chi cause ma me fe so afa ma ato ne ho so obeboa ma e wo ye yie diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo badjo so na omo be kire tete wonuane omo ma ya benoa se de esi ye tete ho ye nuane na ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no ye sua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye de ye tete wonuane no medam ase nyame nhira mo e fa konya ye so no madam ikum so ase na je nimbo atintu nsuo mo yene nyame nhira wo so time ye frame na ya santo autosumi na jo so man ma botaye simani su munyina kwa ba yakwaje nkrato aba yenua be mo ne atwi nkomoi yenua ba ko South Africa se obema no 2.8 na just wa mo na di bru nyaai se 2.5 for the onya 2.6 ni 2.7 to obema 2.8 na just wa mo na bra bo na tra every enmunyamu ko enmunyamu echamedu total filling station manager on la Posada hotel na dienwe be makofo onso na uchenji wo yere ne ade ho ne ma ne nyina amunyina assalamu alaikum yenko nai ne papa yi enko twenkomo apani yemo akwa aba ya pacho ka ben ka semunu ma kakra yo pacho wudi mididi nana what in fear say had oba 65 years yo nana na friba bifi krono francho ene ebae nana nyumre de boko de tiere se ebe mfie no na metebremai na madam fu be na yire aka kire me se ofa wo se wonware da na yanya obabi ono de okuru kwa abroche be mfie dunum ni na okuru no ono de wo miensa na o se ne ma na obehwe wo mu no mo ba no de ontimi hwe no onyakunu a onware no ono de wawade wa abroche ho na me se na ofiri hefa na o se ofiri ahinkro kwa mai semisi ho kura Roman fofie obia nim ewo kwa ma o na me se ne mekɔ no makoye investigation ansa na mekɔ na mekɔ hunu se de wo ka no eye no kura ampa mekɔye no ma ngura fie ho but animu wa me investigation na kire se afa eye no kura ti ade a chie na sabre so na metebremai ti ade a chie oba no so ti asuja ya eye brema de bon nasa fo no ti ade a chie bese dubienu ena oba no ede madamfo de oba no baaye to do oba no baaye na menamfo bi so wo ho ena me se ne ye nyina ye ntrase ne ebusa no kwanso ebusa ye na o se oba no na me se ura me pacho minimum ebe wi ebe kakra ukuru beba no na wadwena san ada no so dabi ade wo nhwe me te se me hede mu nko a na se wo betima boa me de a se ne na kire se me sumi pekunu na me se yo ate sana tie ya ene mate ko okoi ti okoi na dibe na wotwe no ba na sade a kofa bramentra na wono so ne ma no eda ben efie no babia okuru na ha da ma ne ma no eben ye fie ti oba no ba ne metra ti oba ne metra no dibe na sana mi yi 20 million so me nko krum me matompa bo ne bagida na me kototo ne ma ne se won ton ti me na na ti onu aduane a na kyerɛ nkura na ba ho aba bititi afei kura to so mienu na asa ba sɛ me ma me so ye old age be 110 years ye kopo bia ma na hwɛ no ɛna me se ne mama me yire no ahwɛ no na me nua ma no wɔ abrokyire na o mu so mbetua ne ka 1.5 million na me so ma bɔ akɔnma no mama na tua na me siri no me ni me nua no ebi afei obai wo mu a be sɛ 2 years me wɔ da kura nwumra na ne mano ayewo no mu tie na ba ko ba se ye papa fra brochire ba no wo se bra no koye ti okoye no o ma da ko be se 7 mu o ma da na bo be se 10 na me se makwa ko hwa de kura dira o ma e meduru kwa meduru me ya be o ma se o ne be ma no agina ne baka ya o mu de baare na me sa ma na hu me ti bi ba fie no o hwa na o ba na ba se be ma ne se e kire na pa o na meje
momre nkora no na di won na fie ho okwa akoda ne ma no na me say mame asema okika koro ide hwe bibi ye na umaya wie Jesus ya papa ndisika brochure ba o ma na ko yin bank bibia papa no so si ma mankora no emphasical bi ma na eda na ukwa akogye mu wo ade ukwa akoda ba bi na ade akyen akogye mu me kae eho no na de buafu na me so sebe manyini sen kakra ti bi jaye ma ne kae okoi ade kye no obaye no was ma akogye mu na ba misio ti e uma ne ma me no sebe owu no yesu ye wo fie ba ko afrancho na se me yabusa pede wo nti ase me kona me ko hwe ho ti me no ba no nyina akoi ti ye koye no ye wo ha na ye tono paboa no a oton paboa na ne ma no enam se sikasema fa nkura no sunti no kese o mu diskasema ha ma me no ne me antibrace kana me se dabi se esa so adma ye no ebegu nti obi ye choba wo so popia na ka fufuo no na me se ne koka na ya wo dia support nkura no se da ko bi o ma 150 to ka sa na kire se me kura na me ho atome afi o ye dia no a woni ma me no ya dako ye ho na be mana aba se o papa na be mana ba ho o baba bia ne baba kudi ade no baba bia me ne o ba no ye adwuma no o ba no se papa me ba wo ho na me se o trase na me se anopa no se me mai se ye ba o ma me ho na obu fu na me se papa na abu akura se o ko ma me nchen na enti se nipa o se uni mi nyansa na me se me ma nyere cha o me ni mi nyansa ene ya me se da bra wo ba no kura wa anwene ho ha kura nsa nka wo ba baby awo yire no ene ni kuruchi en se nka wo ko so unya nyansa ni bi ma ne ka kire wa kama ka wo ma afi de pie na no ane se oba no kura minya no me yire no enam se sa no akademo na wo hwe no akademo wo ye fia no de ene na wo mfa no nya hwe na te se na oba afi na oba sa nya wo yire no na oba no de okowura fie na nipa betwa ho ahia di de ya ane se epie be ma na no a o so de me ko na edi na wo twekra ubohu ampa okoye no edi na wo twe na me be ma ayira na aka se kitikiti etiefo arefo asam na no eden afi na me be ma na putre asam na no eden ba bi adro no ehia so obi ahwe bi obi atie bi be man se edi na otwe bo ne beto ampa adru na otwe ade be man mona sobdi mona cream agbeve fone dia ba eye agbeve tonic agbeve balm and agbeve fever pebinum ebebo mona sobni cream no beboa beyinka ensansa kronom bema ho nwiafu na boa ma ho ehwiam na ntama propro beyini nyina efu agbeve so malaria chiwa mo so benya agbeve fever na no betu malaria na se kra agbeve tonic dra etukoko ase oboko afikyira wo hunsu yiye betuntum anase nsisi so bema mo jene de frisa ne yiye pebinum agbeve ba ba bia o bia de twitwi a hwim na yawo no ko wodo ri kyeremo yaso ye ho diabetes na hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koko prostate anase untumi enyina so atenkateko tipaye pa anase stroke ni nyina etu ase general consultation medical lab scan service physio ene kwa faso kire wo kwa bedidi ni nyina kire e waso yo ska bia de bebia obenya anu adure ye aduma 24/7 na chese ye ni holiday kura e wo yaso yo so pay a obehu ye e wo eye adokoja achefo asaso ne kwa mo ahimfie no ana eti enwe cross yo so tum last stop between after 0550 677681 0550 677-681 and at 024-6595-256 024-6595-256 na onye atwetwe enkomo ne krakra mu no wei eye Zahara eye Karistic Ventures omo enagofa Zahara Mr. Zahara G Zahara capsules and Zahara man capsules e dia bedwa so ni nyina se Zahara Mr. no ebebo pa Zahara G no ni nyina etriti yare friend syphilis gonorrhea and candidiasis ulcer etu ase kra na genital rashes also etu ase ma en meme nyina genital discharge
in men and women sabio oba nso bi free waseba na bema oju nso wiane nso di eche sada ena mema nso ensa ena ego ho ni nyina se oho ekekawo ana oho etiti oju so bi wo ha de afen ena dwie eboa menstrual pain so ne menstrual disorder ni nyina etu ase menstrual prostate prostatatic and also etiminopa bema momodern se obenya bi na atu haw ni nyina efro ama Zahara Mr no yenum ene Zahara G capsules no efra 3 capsules Zahara Mr 2 capsules Zahara G anopa ene anwumre onuma beboa ebetu yare ni ase ama hoato Zahara Men capsules no so eboa pa ema bema wote de na aboa ma sabio bibia tumi agirejira so na aboa pa capsules no yanom no mienu anopa mienu anwumre ubenya bi ewo heba ana fa so bia ewo Ghana ha for 0246 343334 0246 3483 34 mumfache 0246 348334 and 0245 191807 0245 191807 na only heading komo Angels Dominion also for down your friend Prophet Joseph Mensah ofia hanne na prophet ena bronifita ofiri Israel memu yankopon de moti nanti yesere no so nyina na cheze se na Bible bi ne kuta wo mu na cheche wo mu mfa bunkuma na nifa na monko na bronifita ba Ghana na adoye ne niema papa yi eye chire broni ne kono so mecha wade ai firi nyankompon nchen ano the Bible ede ma no se sa Bible we kuramu yie na fagia manfofiri wo hawo mu enti e friend Bible akwapa no kwafo na ebeji wa from ane nyina mu wo hawo no nyina ebetime hu ba bi efiri na yaso ano ede ama na ade ede ne se prophet ede Bible no hwe wo hawo no nyina mu wia no aso ano na edro bi na ese ede ma wo Bible no kire se da bi weti bidro we de no nya bidro ye mpaibo na yatimi aso ano na prophet Joseph Mensah Bible akwapa no kwafo wakwakofa angel protection oil aba Psalm 91 and Psalm 23 wo botumu na de ye ne se wo awudi awmawuo wo badwuma sem wo nkrata sem wo ware sem wo adwuma sem wo kontu sem sunsun mu bambo ni nyina baifo atena wo adwuma so ko adwuma otum se bibia nkoyie awurado kota adwuma se bia tabo obia nsi wo compare angels protection oil Psalm 91 and Psalm 23 na de ewo ho ne se Psalm 23 no eno wo ho ma obi a woni favor papa bitimi show bozo kwasi china de bra adwumam obedu okra wo se kwasi na me do ko na china wa saba what is sad boa na afi niam nyina asei na ope angels protection oil bi Psalm 91 ene Psalm 23 ni bia na do ani achim oba in share from security checkpoint ya ebusukra Mr. Toby na waba be dia dance akaza kwatu kanyampa ukwasa for ready heba wono any opportunity saving salons din hwe ni mu Germany Frankfurt Peter say na so ye na Germany hono be 069 656 09683 069 656 09683 now in Germany Mr. say Mensah kasa Ewiase Virginia ehonso so obefre Mr. Roxon with 571 3981 958 571 3981 958 na no makasa London Mitchem CR4 Busa Lady ebusukra ana afe London Bali Street 91 hono so ebusubusa Isaac Yao Boate anase wo fabut ebuso Prophet Joseph Mensah Bible akwapa no kwafo ebusu ye kase de ye de Bible adwuma ma yonya no ensusanso papa ewe abrapo mu a Prophet Joseph Mensah wakokra watimu nti opo bi de wo hawaja no a na akona soye na wasoe ama akomu adwo owo enkran
Stadium Junction Jarvis asue hɔ a yawada ana fe ne memene da ana ɔyɛ adwuma Kumasi Etimeti Mbola Junction Masibola Junction ɛno dwada ana fe ne brada Nkɔkɔ Trado Salvation School ɛno yɛ Kwasi Adanko a Fra Prophet Joseph Mensah ɛwɔ 0554 477959 0554 477959 and 0504 604122 0504 604122 na ne Prophet Joseph Mensah atwetwe enkomo wa kontumu wa wo PSC asembia ba yenhu de ebeye no wo de frɛ papa yi na ne twetwe enkomo na abu sampanyame oyodo Spa Specialist Herbal Clinic woman akofa hebatin herbal powder na make sure de ba e boost immune system no manipedua ne nya hoden wakofa cough care herbal mixture no ye wadru bo wokuku ebe kontem GKG ejatiato eno ye memadru be ma begina so ama oyire no afo no ankasa kasa mi wura nanansan die wadwuma ye no ese adan so ani dodo bibia koyi oba na nigi na so ani agi kope bi nanonum edua malamix and tonic malaria dro tatahwe moja so at doctor su ni moja nanonum bi na enhyemu ma malaria chiwa nanonum bi enu achi oye aduane ewo maso ye Jesbo filling station mutu special kwasi da bi akodidi emutu tuzafi banku kokonte ni nyina fra wonum omo Jesbo filling station fe Ewiase wo number no 0244 544 422 0244 544 422 na no one makasa Franco Trading Enterprise was it to Canabra home of quality phones and computers and say Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Nafi, Huawei and Alcatel, XTG Apple phones ni nyina na ebuso afi say televisions ahodo ene na accessories ni nyina ebuso Franco Trading Enterprise edum Babu Bazaar building no mo be Jaba House and edum ho next to YFM office edum ho no mo woni mekom ni din hwe ni mu na afi edum ho Prudential Bank hwe ni mu edum ho Akufo Clinic and afi ke Morocco woni eche MTN office na ho no mo a hye no se nipa be free no pa no dukusi no mienu mo ambeto ade hobia no watch a t-shirt free. Franco 0245 316969 0245 316969 na kasa. Balm of Gilead penyiya oda sa ahwe ya no wachidi papa wo my Ghana mu osi obepimu Asante region. Nidin the Dr. Edmond Arthur wono na aja bodi ahodo ebi ene doctor in alternative medicine, masters in nutrition and dietetics, masters in food science and technology, bachelor degree in agronomy agrofoods, high certificate in phototherapy ni nyina waje wose bra wode diagnostic machine be hwe ni pedua nyina diagnose ehu ba bi yade no ne etu ano e de amount e wo my Ghana mu he ya Dr. Edmond edi nuane enso so etimi se yade chronic liver disease wow ba cho so brebu mu onya ha wo mu ana se oba onwu be ma onwu diabetes koku hypertension ne stroke cancer otu ase kra Dr. ya adwuma free jwada ekosi ni fiada anopa no nso mpa mu kosi no num weekend 7:30 ekosi 3 pm owa ija Hotel Junction the cabin MTN office no ne chiwa ana Dr. Edmond Arthur owo Balm of Gilead 0240 512171 0240 512171 na ne Dr. Kasa Dr. Simen Kancho say bomodi aso be mo wodru woduane e wudie no aye wodru na anya sanu amu oduane anya wodru awudi wani aduane papa ene da achi wanhwe a woduane a obedie no be yadru dru no banuma dru sanu amen se dru ndu yemtiti na ayeka otum say yes wanu munura amen enso na aduane nko yem we National Gospel Music Awards National Gospel Music Awards e dey brem abusuan ne say to say de be yes ewie
Obetima kwa abefu kwantempo so www.ngmagh.com. Now I vote to the amount favorite gospel artists. Na watimi adinkunim. Shano so say gospel artist betimi adinkunim a nature si gina vote so vote no so no sha sia kwa kwesi bosom ye womini de to so da biasa 30th January 2020 ana chese de be kwa wiye na dwede ne be baso 1st February 2020 na baby e beba so na nche ye de betum anim wona aso yasene ebi ene Empo Travel and Advisory Consultancy wose brana bana kontu ayemfa nko enu achi Indostar Face Pack Powder wanimu ayi kuruchi no ba na afa bitwu anim semadu na ohuru ani wanim beto so kama Sansayak Sewage bana si into professional manhole ana bohu emfama wo a wo mo na di wo ani che ho a otuma we 1000 Ghana 1100 Ghana cedis no wache okitua bi enu achi Osama tete 300 Ghana cedis ko ebeko so Fox FM animu ha kona ko pentete papa ni binemo Dad Fashions bana se open tare papa sha na ado ani achi mu wo mo ewo kumasimo hono a ye Natural Health Clinic was bra na wa wonom nsa cocaine weed any tramadol ni nyina na yetu ase stroke ne cancer ne niema fibroid hepatitis B wow yefunu mu ato na wo no mu na bibia nkoso kama Genuine Travelers Consult was bana kontu a yedo kojojojojo na bibia koso tafo ma 4 ana wonom ewo so pa kontu South Korea na se Israel Jordan omodo ko asumdwemu a wo haubia eni akire tie na na komfo ye bi na efrewesu kwabresuje wo sebra ya bodua wo awofu ahye wo fo ekutu ye dan ni nyina ma wo kontu se wo nkrata se wo bi na esi wo busuamu ana bibi na ekoso abusuamu ntem ho ase na ye bi se momra ye bi to ase kra e de amamo na ye bi wa gona asaman obafuka e wo kewu ana se Dr. Mensa ana se obafre no e wo 0557 667510 no ye WhatsApp no abuchi for momfa na wo Ghana afre 0243 1345 35 0243 1345 35 Amazing Training Foundation almost ma wo entity and say 3D epoxy and as a detergent t-shirts ahodo no nyina wo mo ye nyina ne amobi na say modern biodigester na ye de keka ho omo mount tie na da edi kan no day 1 no watch 3D epoxy floor tiles ana fe ahwe tiles bi biofuel flash na ahye biogas fertilizer rubber biogas ana fe condemn weed size spray ni yo chibi no no waje 200 Ghana cedis e be cost 25 January 2020 7:30 kusi awia 4 p.m. e be cost the Church of Pentecost omo be Downwell Methodist Dichemso na day 2 no program atosumi no so be cost wo hono na be cost Church of Pentecost Downwell hono Dichemso hono sika waje we 100 Ghana cedis e be cost 25 January krono na bibia akoso kama frempanyim 0244 858110 0244 8110 na no wonum atwetwe nkomo Gifas mixture papa wo a mepacho gonorrhea syphilis kekaye candidiasis etiti wo yo ba wa hemfie ma honye neat na be ma yetimidia no nyina bom woti anu chim na chesa kama na hon kan wo aboa obi amba mo sakura mfa nko ko pe Gifas mixture ebetu nam yade bia afubunsa ya kama wa hemfie ebe chi betin chu abeti chu papa we are bear man bear man so intimi nchi ade man ye chu na chesa bear man nso ani esha Kope Gifas P capsules and a be wrapper and you better tita better pum what you better po. Not just say yes, but a queen. Now, oh, Pibiata, when you're feeling of Chairman Gifas P capsules, you can't pass among. Don't mind me. Upebiata na ko heba shops ahodo kwalina heba Ashtown sewa heba ewo Asante Mampong anabe phrase 0203 689888 0243 0203 689888 Gifas mixture papa driver papa ne jumedi FM and de ebre wo wona ka ho bie National Road Safety Commission and afi DVLA wo nyina ka ho bi
TV ya edi dwumadi edi ebremu na ene sa driver for money na wa free twa mu no kumpa kumunipa accident over 3,000 how adai Mr. Momoni na ho na wona aso mu me de kokobo nsemu ibramu yo tuasika rubber bank o se brabe flu t-shirt no brabe tododo bi a opebia no na wonsoso emwo afia so ayebu nkonta yi bragu voma no meeting wo makọ dia no mbu nkonta no enu se ebu samanfo abosom ti kaute buchu shirts no kono kutubi na afida yebu a woto enyepi enu achi nyadua heba center wode nyadua heba make sure de aba enu no nya bia fever na hawo wonum na ato no nombe ni nyina eba ababeko Ghana Commercial Bank waseme fantu anim se wo mo ade bibia be friend se GCB easy pick ene se wasi u da awie wo tu so beboso so ni scar beton chance ndia anase wati awie paint ana pe television unya bia bra uniska ye beto de amade ye hanso akatua fa control and accountant general department ye beto de amane ama discount 25%. Common branches 180 branches nationwide womo ema sa entity bi ewo honom Ghana Commercial Bank was here sumu ye ankasa eno premium moringa leaf powder moringa de wo bad time na no no ma oba nyanufo nom oso onyima ma akora no wo a na akora no ho odin papa be ma no numbi na ba ma munya din yade bi e hawo oni padua no nyina moringa leaf powder ebetu ase akora okọ pharmacy herbal shops bia moringa leaf powder ye abuso Antec Herbal Center or the Spanish garlic mixture ediaba wo na aseta hunhunu wo a wo so tabi cholesterol na ye ni bebre wo ni padua no wa ye kese umpe ye Antec Herbal Center Spanish garlic mixture yedi tu ase kra ede ama oba omensis intimate flu said yes ba na odi na hypertension ana udu nsa na edi na nsa no ase bufufuro adan ede nko a ese moja bra no ububuton ubunu tot sa enye ko heba shop bia ben wo na kopebi go filling station na amo ana efre wo so ye promotion free sabria first zimba ekwa kosi 2020 15th January no ni nyina akabe na nsape na yedi abawi entiko so a na filling petrol and say diesel filling station and I'm going filling station or maximum junction and I'm also bra auto coupon 300 cedis kono uji coupon scratch so ade bia wo so bia no wow dia say TV car ana bibia wo so t-shirt ana nkonwa bibia de kofi bia re wow dia je na mo na bibia enkoyi kama enfa ema na bibia obia ya chiawo sinapi abafo akwakofa ehye pade aba sinapi mobile ene se ufi obetima access so balance ewo account so wankasa account numu ewo phone so obetima yisika de free mu obetima discard tum obetima check bibia de atode bibia kama ewo sinapi aba mobile no so no answer obedale star 718 star 44 hash enwa enono na wodam ehyepe kama fa ho jimpi Oxford Institute of Business and Journalism wo mo situ mirikana bra ba ne se opese otua adwuma ana se opese odi BBC wani so radio presenters ahodo film actors any actress wo mo beta che opese ye ICT ana se software developer wo mbeche 1.5 year ana se 2 years pepepe na watumi hu adwuma yi commercial management ICM ana se eye remedial class ni so mo esan eche enye no nko a yasam otumi oviare bibi fa ba bi ohun ko ya bre ha Anuachi say degree and diploma programs ahodo wo mo chibiti say journalism and media studies and also hospitality tourism and also business studies information technology wo mo chire wo mo kumase kwada so human Rolex building enu amuko na 20 student ambidi kan no wo ma mo discount 40%. Tony Nash services was a bra e ba ne say wo car no soon as sa Fabra Toyota and also BMW Honda Hyundai Kia Ford GMC and also Volvo Mercedes Benz ye be show mo se car no say yenim ka ho adwuma papa o show ma chi kwan a wono mo ewukumase he ya Ginyase High School Road no baby high school wona kwan na so no mo so wo ben eye Salberg Hotel ko na ka na sisi emfa emma wo ma ben Tony Nash services wo ka no be gina na so bio enu achi any oil and lubricant wo mo chete wo ka no wo de oil papa gumu aka no to be chairman ko fa oil fun bia de gumu
asa na car no begiji obeto pata te say champion brofin abubu ya no o say abubu ya oteto atopanko brum ototo no power of abubu ya utwa abubu ya atopanko a bata na dwene o yire na ehuna mane kona kope any oil and lubricant na o car no su no enyine din emfa emawo upe bia to akọ Adams King Solomon asa Frank Jima o nyina ewo Kumasi magazine nyema nyina ebekoyi kama ede ama bragovi yento papa de esu de papa enti wo se ebroadcast na otwe pepepe enti broadcast na otwe pepepe na bebema na ayekritwa atwukum tiesa no na ememeda tini kwasi da na me yiri no wofie afi me ni wode ma na muso onya call ti onya call no ababonten nti oba abonten da wo ma na misisa ade ya mepie nti me ko kiosu na eto mu niema no me ko na bema biti ko na ho no wote ne nchen ana me fira no na me de me ba fie nti oba na busa an se na bema wo ye na wo fufu